Singapur és un dels països més petits del món, així que la falta d'espai sol ser un problema bastant habitual entre els seus habitants. Però, malgrat que alguns viuen en apartaments minúsculs, no renuncien a la companyia d'una mascota i un animal petit és la solució ideal. Aquesta oportunitat de negoci la va descobrir fa 10 anys una empresa lleidatana que es dedica a la cria i l'alimentació d'animals. Els singapuresos tracten les mascotes gairebé com si fossin els seus fills i no s'estan de res a l'hora de cuidar-los. Singapore pet owners, they treat their pet like their own family. So you can just imagine, they provide with the best treats, they send their dogs for grooming, and dog food as well. They want the premium brand for their dog food. Wow. Yes. And what about this brand? This brand is a very good brand. This is to help the puppy build up a very strong immune system so that later in life, they will not be vulnerable to diseases. You can expect that they will live longer. Yeah, exactly. Yes, and this brand will provide with that. Singapore is an animal-friendly country. Yes, it's very animal-friendly. You can, like, every household, you can see pets here. Cats, dogs, rabbits, and, you know, some kids, they like hamsters to start with as a pet. Yeah, it's a good starter. Yes, a good starter. Actually, today, we are waiting for a customer. He's bringing his son with him, so he's not sure if they're getting a rabbit or a dog, perhaps, so we're very excited for them. Yes. Mungkin inilah yang terbaik untukku. Sememangnya kau yang terbaik untukku. Namun apakan daya, inilah satu-satu cara. Hi. Hello you. Nice to meet you. I'm Elisabet. I'm Dutch. Hello. Welcome. Hello you. Hello. When you pick up a rabbit, one hand should be around the breast and the other one should not be on the legs because the rabbit will kick. We have other pets in the store. Maybe you would be interested to look at our dogs. Yeah, a smaller one. See? He likes toys with the sound. Em sembla que tenim un guanyador. Aquest gos s'ha guanyat una casa nova. So you like this puppy? So I'm gonna help you get the stuff that the puppy needs. You know, the food, the bed, the food balls, everything. This is gonna make sure that he's gonna have all the essential nutrients to build a very good immune system so that he will have a very long life. Yeah? Okay, that'll be good. Play with the dog. Give here. The dog is running away. You have to put the hand like this. And you feed the dog? And what? Wait. Look. Oh. Now. Okay, see? It's funny to tongue. Vist que la Terra és plana, que hi ha morons que no són rodons, que hi ha viatges sense tornada i trens que no tenen parada. Tenir animals de companyia és una cosa que cada vegada la societat en té més, no? Les mascotes avui ja són un membre més de la família i bueno, nosaltres estem superorgullosos de poder contribuir amb, primer, criar aquests animals i donar-los l'oportunitat a que les persones puguen tindre un animal a la seva vida i després crear productes de valor per amb ells que pugui l'animal viure més temps, més anys, que pugui viure amb qualitat de vida. Sobretot cuidem molt la matèria prima, no? La cultivem a les nostres pròpies finques, des de les flors, als cereals que fiquem a dins, tot i cada un dels ingredients que estan dins de les bosses els controlem des d'Origen. Pel que fa a l'exportació, el mercat asiàtic és un mercat molt exigent. Per què? Perquè el client final és un client molt informat.
busque informació per internet, ens miri la web al detall, les fitxes dels productes, ens pregunta tot, no? I nosaltres pues, estem supercontents de que al final triïn els nostres productes, perquè vol dir que som els millors. No és gens estrany que moltes empreses catalanes escollin Singapur com a destí final de les seves exportacions. És un dels llocs del món on és més fàcil fer-hi negocis. Així que un vol directe entre Barcelona i Singapur s'ha tornat una eina indispensable per consolidar les seves relacions comercials. En Kai, un singapurès instal·lat a Catalunya des de fa 6 mesos, impulsa la connexió entre tots dos països. What we hope to do is to make business travel more affordable for Catalan businesses, especially the small and medium ones, for them to fly to especially Southeast Asia, and using Singapore as a hub to explore the region. And what kind of project do you do to improve the relationship between Singapore and Catalonia? Well, actually, we're working on several projects right now, but unfortunately, I can't reveal too much to you right now. Really? Yes. In many parts of Asia, the question, have you eaten, is a very compassionate and caring greeting. And also in Catalonia, as I understand, sharing a meal is a very important part of daily life. Yes. So we're trying to review how we can introduce more products, more brands onto our catering offers on board our flights, and even working with local personalities. So Maybe chefs? Maybe.